السلام عليكم. هذا الفيديو إن شاء الله يكون هو التتمة ديال الفيديو السابق، يعني الجزء الثاني ديال comment résoudre une équation différentielle. دونك في هذا الجزء غنتعرفوا على l'équation différentielle de second ordre. شنو كنقصد بسكون اوردر؟ يعني لا ديريفي فيها لا ديريفي سكوند. دونك هذه هي l'équation différentielle y سكوند بلس y بريم بلس b y تيغال à 0. اول مرحله الاولى كنجبد ليكواسيون كاركتيرستيك اللي كتكون على شكل r او كاري بلس اي ار بلس b تيغال 0. باش نحل هاد ليكواسيون راه معروف كنستعمل دلتا، دونك كيكونوا 3 كا. كل كا غنحاول نخدم اكزومبل عليه. دونك الكا الاول عندي دلتا اي سوبيريور ستريكتومون ا 0، كيكون الحلول y de x تيغال ا c1 exponentielle r1 de x plus C2 exponentielle R2 de x. Avec C1 et C2 sont des réels. Je vais R1 R2 ou les solutions de l'équation. Je vais exemple. On dit y seconde plus y prime moins y moins 2y est égal à 0. Ou je veux l'équation caractéristique. Donc, nous R au carré plus A يعني في هذه الحالة أنا هو واحد، دونك هو ما يكونش شي حاجة. ار تكون يعني بحال مطابقة ل y بريم ار موان دو، هنا ما كيكون والو دونك عيب بي، دونك هنا ما إيتيغال زيرو. دونك باش نحل هاد ليكواسيون غنحسب دلتا ديالها، دلتا إيتيغال بي أو كاري يعني 1 أو كاري موان 4 فوا موان 4 AC موان 4 فوا 1 فوا moins 2. 1 plus 8 est égal à 9. Donc, on a juste les solutions. R1 moins B moins racine delta. Donc, delta là positif sur 2A. Le teni R2 moins B plus racine delta sur 2A. R1 est égal à moins B, يعني moins 1. الحلول راه معروفين، دونك هي moins 1 moins 3 racine de racine 9 sur 2 fois 1 2 fois 1 est égal à 2, moins 4 sur 2 est égal à moins 2. R2 moins 1 plus 3 sur 2, c'est-à-dire 1. Donc on a juste les solutions. R1 est égal à moins 2, R2 est égal à 1. Donc كيفاش غيكونوا لي سوليوشن؟ غيكونوا على شكل y de x est égal à c1 exponentielle r1 هنايا في هذه الحالة هو moins 2 x plus c2 exponentielle r2 اللي هو 1 يعني 1 fois x donc x avec c1 et c2 sont des réels. هذا فيما يخص ليكزومبل الاول. ننتقلوا لليكزومبل الثاني. ليكزومبل الثاني عندنا y seconde moins 6y plus 9y est égal à 0. غنجبد ليكواسيون كاركتيرستيك، دونك y au carré moins 6 r au carré moins 6r plus 9 est égal à 0. غنحسب دلتا هنايا. دلتا نحسبها b au carré moins 4 fois c, c'est-à-dire moins 6 au carré 36 moins 4 fois 9 36 est égal à 0. Donc 0. هنا كيكون عندنا une solution double qui r est égal à moins b sur 2a. Moins b c'est-à-dire 6 sur 2 c'est-à-dire 3. Alors لقينا بأن r est égal à 3. كيفاش غتكون لي سوليسيون؟ كيفاش غيكونوا؟ ها هي y est égal à c1 de x, donc y de x est égal à c1 x plus c2 exponentielle r de x, r est 3 3x avec c1 et c2 appartenant à r. دابا ننتقلوا l'exemple 3. y seconde plus 2y prime plus 2 est égal à 0.
دونك في التروازيام اكزومبل ها هو ملي كيكون عندنا دلتا نيجاتيف ستريكتومون نيجاتيف كيكون y de x يعني l'ensemble solution est égal à c1 cosinus q de x plus c2 sinus q de x le tout fois exponentielle p de x avec c1 et c2 ce sont des réels شنو هاد r1 هاد r1 et r2 يعني هما لي solution ديال هاد l'équation avec p et q هما هادو لي parties réelles parties imaginaires. دونك حنا نشوفو التطبيق ديال هاد ليكزومبل هنايا. اول حاجه غنجبد ليكواسيون كاركتيرستيك دونك هادي تكون r au carré plus 2r plus دونك هنايا واحد ناقصه واحد جوج y هنايا عفوا جوج y plus 2 تيغال à 0. غنحسب دلتا ديال هاد ليكواسيون دلتا est égal à donc b au carré c'est-à-dire 4 moins 4 fois 2 est égal à moins 4 qui est négatif strictement négatif. هاد moins 4 ممكن نكتبها على شكل 2i au carré. إذا لي solutions ديال هاد l'équation غيكونوا على شكل r1 est égal à donc moins b c'est-à-dire moins 2i sur 2 qui est égal à donc je factorise par 2 est égal à moins 1 moins i. La solution الثانية كتكون هو الكونجوغي ديال R1 c'est-à-dire غتكون هي moins 1 plus i R2 est égal à moins 1 plus i. alors كيفاش غتكون l'ensemble solution نحاول نكمل في هاد ليسباس هذا كيفاش غتكون l'ensemble solution ديال هاد l'équation تكون هي de x est égal à C1 cosinus Q يعني هي اللي هنايا كتكون في نجبدوها من هنا دونك هنا Q هي اللي حدا هي 1 دونك 1 fois x c'est-à-dire 1x donc هي x plus C2 sinus Q يعني 1x donc x exponentielle P راه هو الأول دونك هنا P هو هذا هو moins 1 P هو moins 1 exponentielle moins 1x c'est-à-dire moins x avec C1 C2 sont des réels.